Assalomu alaykum G'irajirma YouTube kanalining ko'ruvchilari. Men Talas oblosi. Talas shahridagi mol bozorda 29-mart 2026 yil. Uylardan boshlaysiz, uy buqalardan tuğanlar. Şu yerda buqalar bir adam algan o'xshaydi bardığın. Az bağlarını bilib bergen harakat qilasiz. Assalomu alaykum. Bayke, men balalarni bilgan yo'qsizlarmi? 150 dan. 152 dan. Optom alınıptır. 152 dan. Примерно 2 yaşlıdagiga o'xshaydi. Az bu yoqdan so'rab bilib bergan harakat qilasiz hozir. Qancha do'st bayke? 120. Yashi-chi? 1,5 yaş. 120 ming so'm. Şef kaça eken? 120. Yaşı-chi? 1,5 yaş. 120 ming so'm. Çoğun buqalar ekan bu jağı. Qaysi soda oldu? Bilesiz mi? Soda oldu yaptı. 186'dan 3 öğü. Yaşlar o'sha 2,5 yaşında geliyor o'xshaydi. Yüz 86'dan. Bol жағын тарт. Көрсетіп бересіз. Қанша доғыз байке? Шеп. Bazını айтып қоңыз. 100. 100 мing so'm. YouTube. 100 ming so'm. Bazı kaç ekan? 120 ming so'm. 1,5 yaş var bu? 1,5 yaşı. 120 ming so'm. Yaxshi. Kaç ekan bayke? 15. 115. Yaşı-chi? 1 yaştan açtı. 1 yaştan açtı. 115 ming so'm. Ne kanal? YouTube. Seksen ming so'm. Qaysi? 80 ming so'm ekan. Bayka qancha ekan o'yda? Baykadan chiqadi. YouTube'ga chiqaradi bayka montaj bo'lish. 90 ming so'm. 1,5 yaşga yetel aka? 11 ay, ha, yaxshi ekan. 11 ay. Yaxshi. Jon taq ko'rsatuvchi. Qanchadan ekan? 80 dan. Uchovi? 8 baş. 80 ming so'm ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? Telefoningizni. 700 men 88 49 88 qayra. 7 baş şu yerden. 8 baş ha. Aylar qancha ay ushlar? 7 aydan 10 ayga chiqdi. 7 aydan 10 ayga chiqdi. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha dots bayka? 92. 92 ming so'm. Kim qaysilardan ko'radi tuğanlar? Kommentlarga yozib ketingizlar. Sizlerde bağlar qanday ekan? Qanchadan? 80 dan. 80 ming so'm. Ekoting erkagi? Ekoting erkak 80 ming so'm. Qancha do'st tuğan? 90. 90 ming so'm. Erkekler. Sizlerdeki bağlar qanday? Bu 78, bu 60.
68. 68, 78, 68 ekan. Yaxshi. Ne paroda? Ne paroda? Alato. Qancha? Ba'zi 90. Yaxshi. Aytchi, bir yosh bormi yo'q bu? Bizim tam koyatım, sana otom koyuyorum. Bayka qancha ekan bu? 40. Qancha? Erkek 40 ming so'm. Bunun 36 urg'acha 36 ming so'm. 35. Urg'acha erkek. Urg'acha 65 ming so'm. Yaxshi. Qancha ekan shop? Qancha ekan? 54. Erkek e? Erkek. Bularınız? 45. Ya 45'te. 45'ten urg'acha. Biri erkek, biri urg'acha 45 ming so'm. Qancha otasi? 58 lira. 58 so'rab turibsiz. Urg'acha? Erkek. Erkek. 58 ming so'm. Ya tartışır göndersin. Aa, Tartmayla koyuyorsun beni. Oy, yo'q, siz emas, malni tartib o'tmayman. Malni tartib. O, malni siz emas. Qancha ekan aka? Yo'q, malni siz emas. Muzov qancha ekan? 33. Urg'acha. Urg'acha. 33 ming so'm. Shop qancha ekan? Ba'zini aytmoqchi. 50. Erkek e? Urg'achi u. Erkek 50 ming so'm. Unuzichi. Assalomu alaykum. Qancha ekan ba'zini aytmoqchi? 40. Erkek 40. Kim bor? Yaxshi bergan qancha berdi? 1.5 nima? Bir ay bo'ladi. Bir ay bo'ldi. İnternette bile çıkmayacak. Chiqadi, YouTube'dan izlasa chiqadi. Balki oy bahsini aytib qo'ying. 35. 35 urg'acha. 35 ming so'm. Yaxshi. Qancha? 40. Erkek urg'ach. Erkek. 40 ming so'm. Qancha do'stlar ya shuni? Assalomu alaykum. 44 olsun belki. 44. 40. Erkek. Erkek. 40 ming so'm. Assalomu alaykum. Qancha ekan shop? 40'dan 30. Urg'acha erkek. Ekvaten urg'acha. Ekvaten urg'acha. Qancha do'st baka? 35 urg'acha. Urg'acha. 35 ming so'm. Tartışma parodan. Kelis baka. Assalomu alaykum. 40 olatan. 40 urg'acha. Urg'achi. Yaxshi mal bo'lchiday. 100 lira. 3 aylık. 3 oylik. Urg'achi. Chaqaloq olib kettirib yeri. Kaç ekan? Yaxshi. 40 ming so'm. Assalomu alaykum. Aka yaxshisiz? Desam. Olsun kaça bu? 39. 5 kaldı. Qanchadan do'st baka? 45. Erkek. 45 ming so'm. Yaxshi. Baka siznikichi? 45 erkek. Erkek 45 ming so'm. Erkek qancha ekan? 50. 50 ming so'm. Yo'qda süt uylarini tartib qo'ychi. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan? 35. Erkek urg'achi. Erkek urg'achi. Urg'achisi 30, erkagi 45. Bunimiz qancha ekan? 55 lira. 55 urg'achi. Erkek. Yaxshi. Gösteri de. Yo'q, mal hali. O'ylamaysiz. Bu kim dikkan ya? Boş olsun. Ha, danal içinde bo'ldi. Ha. Urg'achisi 30, erkagi 45. Ne olacağını tak verin. Qanchadan ekan baka? 40 urg'achi. 40 ming so'mdan. Qancha dot?
Баазын айтқан жоқ қой. Қанша доц? 52 ұрғатшы. Қанша доц? 60. Ұрғатшы? Ұрғатшы. 60 мың сом. Қаншасы доц? 65. Ұрғатшы. Базарда ел көп туғандар бұйырса. Сода қылғандар содаңыстарға берет берсін. Азырдағы тартып. Торпақ, уй. Бұқалардан аралаштырып тартып берген әрекет қылауыз. Кек қой дейме? 136 ұшыл алынды. Мұз осы еркек қаншаншысы ұшыл? Екіншісі бе? Біріншісі, жақсы. Содаң болсын, Байке қанша екен? 160. Қаншаншысы? Біріншісі. 4 төлегім болды. Еркек екен, 4 төлегім болды дейді. 160 мың сом. Жақсы содаңыз болсын байке. Мұзолу қанша екен? Мұзолуын айтып қоңызшы. Золу bu. 135. 135. 135. Ya. Ертең байқаймын ғой. Бозуй қанша екен? 200 мың сом. Боз екен. Туған мо істерік емес пе? Я, туған. Шеп, қанша доды шыны? 100, 300. 300 мың сом. Еркек торпағымен. Қаншаншысы? 4-шісі. Sütü var қанша? 25-30 дейді. Бойы қанша мұн? Bir жарымнан ойды ғой? Bir жарымнан ойды, 150. Чоң кен. Желіндері де жақшы кен. Желіндері. Желіндер законы. 300 мың сом сұралыш басы. Шеп, телефон номеріңізді бересіз бе? 703 мен 81-42-60. Ошол бауы? Түш бересіз бе? Biraz şüphelim de. Түш береді. Қызыққандар болса қақынап келесіз? Алды Орловкадан. Қызыққандар болса чалып байланышырыстыр туғандар. Телефон номерін алып бердік. Торпағы мен. Sen canına. Сіздер кімесіз бе? Бағаларын айтып қойсыз бұл? 180-ден дейді. Қаншаншысы? 3-4 жуықтар. 180 мың сом. Кечеге Тоқтоғұлдың базарын көргендерменен бүгінгі күн салыштырып көрсеңіздер бұйырса. Уйдықын ой жақты да тартқанбыз, анын 2-3 күнде кіргіземіз. Қанша да отыстар ұшында? Қанша oldu? 160 қалын тұры. 160 мың сом. Birinci tunguç. Muzoğlu қанша da отсыз екен? 125. Birincisi okşaydı. Birincisi okşaydı ha? Birincisi. Toqol қанша байке? 180 мың сом. Боз тоқол. 180 мың сом. Бұныңыз şu байке? Шеп. 290. Nemeleri? Желіндер жақсы екен. Торпоғы да чоң. Бұл торпоғы мен бе? Торпоғы жақта тұрбай, бір ұрғач екен торпоғы. Қаншадан? 145-тен. Қаншаншылар? Биринчилер. Боз жалаң. Үч өтең. Үч өтең боз. Қанша уақыт қап тұйд? 3-4 күннің ішінде қалғандары жақын. Telefon numarası айтыңыз. Керегі жоға. Балаларын біліп бердік. Шеп, мұн базы қанша екен? 120. 120. Қаншаншысы? Üçüncüsü. 120 мың сом. Бұныңыз? Бұл дере? Дәңге тақтайсыз шынды. Тоқтасан қайыр тақтайсыз шынды. Бұшыл бозуй. 190 мың сом. Жақында туйт дейді.
Айтып отқан ушул кунай 190 миң сом, биринчи туңгуч 190 миң сом. Канча убакытта туйт? 20 gün 1 ayda. 20 gün 1 ay. Valla 190 gün. Biraz kemi var. Kemi var tuş beret. Telefon nomeringizni aytыңыз. 555 Aha. 25 Aha. 60 Aha. 01. 25 60 01. Кызыккандар болсо туугандар чалып байланышып бересиздер. Кактап келесиз? Bakayırdan. Бакайыр. Кызыккандар болсо доставка баштап кылып бере аласызбы? Aa, kıl beresiz. Кылып берет. Туугандар ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар, э? Aa. 175 миң сом. Ургачы эркекпи? Ургачы искусственный. А, искусственный, э? Канчанчысы бул? Я. Канчанчысы? Экинчи. Экинчisi. Жакшы. Соодаңыз болсун, э? Мени көп тартасың. Бизеке кыласың. Акча төлөйсүң да койсуңбу? Жакшы жакшы. Болду, байке, болду. Тартсаң акча төлөйсүң дейт го. Канча досуздар? Сиздеркиби? Канча досуздар? 160. 160. Ургач экен, э? Sarpa erkek. Эркек. Канчанчысы бул? 400. 4-чүсү. Болор баасы канча байке? 55 bolsa bırak. 155 болсо кетти, э? 50 beri o da. 11-12 litre sütü var. 11-12 сүтү менен. Телефонуңузду айтасызбы? 702 менен 19 1803. Кызыккандар болсо чалып бересиздер, э? Сатылдыбы, эмне болду? Баасы канча экен? 150. Торпогу менен. Ургач эркек? Ургач. Канчанчысы? 3-чүсү. Сүтү канча чыгып атыр жа? 10 литр бар. Элинде деле жакшы экен. Жакшы соодаңыз болсун, э? Музоолу канча экен? 155. 155. Ургач эркек. Эркек. Канчанчысы? Экинчи. Bununuz? 110. Канчанчысы? Тартай калган, э? Желиндер жакшы экен бирок, э? А сүтү барбы, жокпу? Сеп канча экен? 120. Канчанчысы? Музоонун аркындыкыбы, эркиникиби? Бияктыкы, э? Бунуңуз канча музоосу менен? 155. Бул деле жаш эле экен, бир экинчи, үчүнчү болсо керек. Биринчиси, э? Музоосучу? Эркек. Жакшы. Байке канчадан? 130. Канчанчысы? Я. Канчанчысы? Экинчisi. Болсо кечирээк. Kötülük iyilik atıyor. Июльдө туат. Azıcık sağlık. А, барбы, э, сүтү? Канча? Azıcık bir mal sağlık. Канча литр сүт чыгып атыр? 3 litreden. 3 литр, э? 3'ten Жакшы. az. Бунуңуз? 150. 150. Жакшы. Жакшы экен. Баасы канча экен, байке? Соода болдубу? Канчага кетти? Канча литр süt берип жүрөм, Канчасы бул? 150 миң сом. Эркек экен, э? Бешинчиси эркек торпогу менен 150 миң сом. Сүтү канча берип атат, байке? 10, э? Желиндер эле жакшы чоң экен. Канча сурап атсыздар? 180. Эркек экен, торпогу. Желиндер деле жакшы экен. 180 миң сом. Башта соода болуп аткан турбайбы? Ой, контакт сан. Ошо сиз чок экенсиз, бааларын айтып ким неме кылат? Токол. 130. Токол канча? 120. Токолуң 120бы? Yok, 130. 130. Канчанчысы токол? Bu 3. tur.
Швец барады. Буну болгону торпогон сатып жібергенсиз, туурабы? Ооба, 2 ай болгон туган. Азыр сүттө канча чыгып атат? 10 кояк. 10га жакын бар. Наркыңыз эми? Наркы 4 ай боз, бир деле туган. 4 ай боз, экинчиси экен, Сүтү бар 2 онтен. 2 онтен сүтү бар. Наркы 7 литр сүтү бар. Бул 10. Телефон 120. Телефон номериңизди айтыңыз. 0998 998 менен 70 91 77. 70 91 77 э. Кызыккандар болсо туугандар. Чалган силерди. Жаңы көрсөткөн торпоктор. Уй, эгиз торпок менен экен. Биз бул жерде соода болуп атат азыр. Соодасын бузбай эле болдук. Канчаны соода кылып атсыздар, шеп? Канчаны соода кылып атсыздар? 67 68. 167, 167, 168 эки немеси менен. Ургач эркекпи? Сүпер койдун аркеги. Соодасын бузбай эле болуп, бяган тартып отур. Канча дос баге? Канча дос? 145 торпогучу. Эркек торпогу менен. Канчанчысы бул? Биринчиси. 145 миң сом. Номериңизди айтасызбы? Мейли, айтсаңыз айтпасаңыз жок. Мага минус билус жок. Болду, айтпайбыз. Мейли, соодаңыз болсун, э? Канча экен, тууган? 170. Канчанчысы? 4-үнчүсү. Ой. Ondan ашык sütü менен чоң үйдүн, капкара. Канча да отсо? Торпо ургачы. 180 миң сом. Канчаны туган? 180 миң сом. Эркек турган. Тургачы. 200. Торпо ургачы эркекпи? Бул эркек. Эркек. Мен тургуз берейин. Торпогун. Тургуз коңсуз ошо. Өзүнчө сатасызбы, сатпайсызбы? Өзүнчө торпо менен экен. Эркек. Өзүнчө сатылбайт. Эне ала эле. Канчанчысы бул? 4-үнчү баласы. 4-үнчү баласы. Желиндери жакшы экен. Желиндери аз бияктан көрмөйт эт негизи. Бирок жакшы экен. 200 миң сом. Номериңизди айтасызбы? 505 34 Аха. 79 79. Кызыккандар болсо кайкынап келесиз? Ботеректеги. Болтерек, э? Кызыккандар болсо чалып бериңиздер, туугандар. Мей, соодаңыз болсун, э? Канча экен? 170 сот. 170. 170 миң сом суралыш баасы. 20 литр сүтү менен бе? 25. 25 литр сүтү менен. Желиндерин да тартып берели. Желиндери да жакшы экен. Номериңизди айтасызбы? 700 977 999. Кайкынап келесиз? Өзгөрүштөн кызыккандар болсо туугандар чалып бересиздер, э? Мейли, соодаңыз болсун, э? Канчадан экен? Я, байкабай. Я. 110. 110 миң сом. Экинчи же үчүнчүсү. Бозбу? Кечирээк боз. Жакшы. Жакшы. 135 миң сом экен ушул уй. Шеп, могу. Кызырбы? Боз, кечирээк бирок, э? Кечирээк боз экен. Канчанчысы? Ошо белгисизчи. Булчу. Бул. 150 миң сом. 150 миң сом экен бул. 150 миң сом. Бүгүнкү базарды тартып берейин аракет кылып тургандар. Жакшы, колдон келишинче сурап, билип, телефон номерлерин менен алып кийинки видеолордон көрүшөбүз буюрса. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Тургандар ким кайсы жактан көрүп атат? Айтып, поддержка кылып, колдоп туруңуздар. Ушул 7 айлык бука сатылат. Суралыш баасы 105 миң сом. Сүйлөшүү жолдору бар.
Энеси швец. Атасы жагынан болсо мобилярд. Ортодон аргындаштырылган, Буту ден соолугу бардык жагы ичип жеши жакшы. Ушундай порода истеген бир туугандар болсо, туугандар телефон номерин калтырабыз. Азыр сиздерге энезин дагы тартып көрсөтөбүз. Мынакей жакындан жамбаш жактарын дагы сиздерге тартып көрсөтөлү. Ден соолугу жакшы, ичип жешиши бардыгы аябай жакшы. Азыр сиздерге эне жагын, энесин тартып көрсөтөбүз. Жеп ичиштери туугандар аябай жакшы. Ден соолугу зыңк туугандар. Сиздерге энесин дагы тартып көрсөтөбүз. Бир сыйра баягы тагыраак болсун, сиздерге дагы алган кишиге дагы ыңгайлуураак болсун. Бул болсо туугандар, мынакей жана букан, бул энеси. Мынакей швец породасындагы мынакей бардыгы мында ден соолугу үчүн. Бирок бул өзү сатылбайт туугандар. Мунун баары тагыраак болуш үчүн гана тартып атабыз. Хозяйнын телефон номерин калтырабыз. Талас облусу Маданият айылында, Бакаят району Маданият айылынан. Жакыныраак болгондор болсо видеону көрүп, ээси менен соодалашып келе бересиздер. Ушул торпок 25 күндүк, бир ай боло элек торпок. Сүт жана эт багытындагы порода торпок. Бунун азыр сиздерге суралыш баасы 60 000 сом. Аз маз түш берүү жолдору бар. Ургачы бул. Буту колдору, ден соолуктары, ичип жешиши аябай жакшы. Азыр бунун энесин дагы тартып көрсөтөбүз. Мунун өзүн мынакей суралыш баасы 60 000 сом. Бул энеси. Мынакей энесинин желиндери 25 литр сүт гарантиясы менен да бул. Бирок бул өзү сатылбайт туугандар. Болгону баягы тагыраак болуш үчүн мынакей торпок сатылат. Торпок ургачы 60 000. Аз маз кеми бар, сүйлөшүү жолдору бар. Желиндери аябай жакшы. Жакшы уйдун баласы. Ушундай уй издеп аткан, уйдан торпок издеп аткан туугандар болсо, туугандар телефон калтырабыз. Байланышып чалыша бересиздер туугандар.